Ngiyajabula kukuhlephulela le ngidawuthi kuwe ngemagugu enhlakanipho ngoba ngikuhlephulela inhlakanipho ikakhulu kuleti ndzaba tekutsatsana kulabo labasaya khona kulabo lasebakhona ngiyabahlomisa ukuthi babe lusito kulabanye. Uyalati ilivi laNkulunkulu lelithi ngubani longathola umfati bese-ke ngithi ngemabomu noma athole indvodza sibili ukunake lokho. Ngalamanye amagama indvodza sibili ifihlwe emfaneni nemfati sibili ufihlwe entfombataneni. Njengaloku ifenisha ifihlwe esihlahleni nemfati ufihlwe entfombataneni kanti indvodza ifihlwe emfaneni. Lithi ngubani longathola umfati sibili? Umfati sibili uyatholwa. Ngingathi-ke umbuto lekumele sithi bute wona kokuthi utholakala kuphi? Singakabuti ukuthi utholakala njani, utholakala kuphi? Umfati sibili utholakala emsebentini, hhayi emswenkweni. Utholakala emsebentini, hhayi emsenkweni. Umuntu noma umfati sibili noma indvodza sibili udalulwa yimisebenti, hhayi ngumswenko. Uyawumati ngemsebenti wakhe, hhayi ngemswenko wakhe, hhayi nge-hairstyle yakhe, hhayi ngesingisi noma ngemfundo yakhe. Uyawumati ngemsebenti wakhe. Ngumdola kuphela lomthatha angasebenti ngobe futhi usuke umthathela kuthi uyodlala ngaye. Kude lokuthatha mdola amthathele ukuthi hhayi ngifuna nangu umdola nangu ayosebenta ngale tandla takhe ngoba ngumdoli la utibeke khona mawutiphakamisile uyawuthi khanzati lapho mawutehlisile uyawuthi khanzati lapho. Wathatha umuntu ngenxa yemswenko wakhe ngenxa yelibala lakhe uyawumangala ukuthi uyawukhanza ukuthi uthethe mdola. Kungabe indvodza, kungabe ngumfati. Ungahambi umkhayita emakhumbini, emabhasini, emishadweni. Ungahambi umkhayita etitolo. Ungahambi umkhayita emakwayeni ngoba kuleto tindzawo singabonga mawungagcina umthola lapha. Kusho ukuthi kungeke kwenteke umthole, kepha lekumele ukubuke kucala kumele ubuke imisebenti yakhe ngoba kumfuna nje etitolo emabhasini emakhumbini ufanana nekufuna umuntu lophilako umfati sibili kepha umfuna ethuneni. Kwasho tingilosi kulabafati lapha tathi nimfunelani lophilako kulabafile. Ngalamanye amagama kungenteka uthole sipoko lapho. Tazi tingilosi nifunelani ngoba lo muntu uyaphila nina nimfuna endzaweni yetipoko. Ungahambi ufuna indvodza sibili emathuneni itakupokela. Fundza kusebenta-ke mangabe utaba ngumfati sibili ube indvodza sibili, fundza kusebenta ngetandla takho. Fundza kusebentisa imali yakho kahle kunekuphike kutsenga bo-ice cream, kuphike kutsenga bo-Kentucky, kuphike kutsenga umswenko. Fundza kusebenta ngemali yakho ikhicite tento letinhle ngetulu kwekutsenga umswenko, ngetulu kwekutichaza nje. Fundza kukhicita timphilo talabanye.
ngemali yakho mawukholwa bonakala ebandleni ngetimali takho tikhicite tintho mangabe awukholwa bonakala kanti futhi uyakholwa awukholwa bonakala nasekhaya kini timali takho akube khona imkhicito ligalelo leliyendako ngoba kuGenesis 24 sifunza lapho indzaba lesitawubuye sijulajule kuyo sithola intfombi leyatholwa ribs and ribs ngisho njalo Rebecca akatholakalanga Rebecca esitolo akatholakalanga Rebecca embhedzeni alele enjoy nice time akatholakalanga beach on holiday akatholakalanga ebhasini akatholakalanga restaurant watholakala emsebentini emfuleni ayokha emanti. Lisho njalo liqiniso lengicela ukukushiya nalo lamhla emagugu enhlakanipho umfati sibili uyatholwa indvodza sibili iyatholwa kepha ifihlekile kubita inhlakanipho kuthi uthole indvodza la kuyindomba la kungumfana khona uthole umfati la kuyindombadane uhlale ubusekile njalo inombolo yami ithi 7607 1045 ngiyawujabula sichubeke sibe nekucocisana nawe inkosi ngigcinele wena ubahlephulele futhi nalabanye lobathandzako longathandza ukuthi sihambe nabo kule ndlela amen.